Jesi pročitala ovo? Koji? Zapalila se vikendica na Bjelašnici. Kad? Prije 3 sata. Kasno se saznalo. Da je bar postoje način da se sazna nekako ranije. Izbjegle ovakve situacije ideja je sljedeća. Znači imamo izvor energije. Prijenos energije, pretvarač energije, skladište energije i sam potrošač. Izvor energije nam je laser u ovom slučaju. Za prijenos energije koristimo optički kabel. Optički kabel prenosi energiju lasera, odnosno svjetlost lasera na fotoćeliju. Ta fotoćelija je pretvarač, znači pretvarač, odnosno fotoćelija, svjetlosnu energiju pretvara u električnu. Tu električnu energiju skladištimo u kondenzator. Skladištena energija iz kondenzatora se periodičnim pražnjenjem prenosi u potrošač. U našem slučaju sijalicu ili neki senzor koji će nama dostavljati informaciju. Znači, o čemu je riječ? Solarna ploča je izvor električne struje. Ona puni kondenzator, dok je prekidač otvoren. Zatvaranjem prekidača dolazi do pražnjenja kondenzatora, pri čemu se pali sijalica. Umjesto sijalice se može koristiti senzor koji će nam prilikom pražnjenja kondenzatora dostavljati informacije iz okoline. Nameće se pitanje zašto nam ovo treba. Da bismo imali periodičnu informaciju o tome šta se dešava na nekom terenu bez učestalog obilaženja istog. Umjesto običnog prekidača koristit ćemo Astabil koji sadrži 2 milikola. U zavisnosti od kapaciteta kondenzatora i otpora možemo vremenski kontrolisati pražnjenje kondenzatora. Koristi samog izuma jeste sigurniji prijenos informacija, ekonomičniji i lakše održavanje, te rad uređaja je autonoman, što znači da možemo da ga podesimo, da primamo informacije na svaki minut, 5, pa čak i na svaki sat vremena, u zavisnosti od važnosti informacije koju dobijamo. Buduća istraživanja predlažemo prilagođavanje PN diode, talasne dužine lasera, te uzimanje u obzir slabljenja usled rasijanja elektromagnetnog talasa na OH grupama u fiber kablu. Nadam se da smo vam pobliže objasnili naš projekt. Hvala vam na pažnji.